Aglut-luto ka mo titikan kanan, tita bakal. Apag isaw, nabayag ajak nangan itikas ta. Han nga para kanyam da tulot-luto ak. An-anwa mga ruday ta. Impakan mo itasaw. Kanan dagi dya umay agsugal ito balay Anya? Hapeng agsugal kayo dito eh. Asino tinangibagakan ka pa umayam na gitag susugal iti balay? Katsak Apay iparit mo. Ha! Makalip-lipat kan sa matan ruding. Apay balay mo aya datoy. Ha? Siyak tinainagan iti dato nga balay. Siyak takim balay. Makikab-kab balay ka lang nga oray agasawa ta. Isungahang ka man nga kundi sita kanya kruding. Kung namatla no balay mo dato nga iso nga oray sa nga ribo nga tao ti awisak iti balay awan bibiyang mo. Ta siyak takin tawid iti datoy. Haan nga si ka naawatam. It's merienda time, mga cardmates! Ang merienda tayo pa, ha? Wow! Mayata! At libre ang merienda. Anya nga libre. Magsigatang iti kanan na, ha? Sa nga pulumat lang ti may sa nga slice ti kanan. Una yun, pabayadang pailaang matita. Kat talaga nga kasta, ha? Negosyo nga rod. Sige, ag merienda tayo pa. Tapno, anda pa sa tayong ag-sok-sok. Sige nga, Rod. Mangan tayo pa eh. Madamdaman ton tibayad. Ay, kat, bagbagam, dya sawam maruding. Kumarit mo't nga rin no kasya abagbaga akapang. Amuyo mo't ang tiugali na. Natangig ni tita. Oray ka sa nutikin na tangsit na bagbagam latapok. Nasaysaya at jaya dalat na mangag na balakad. Ngamtay pulos nga awan. Nagsakit mo't nga rin ti panagsasaunan no ka apong. Tanotob nga rin kiti aramidin na. Tila maisidsidir na. Pudno mo't kit na nga awan income kamang ko kinkuha na asan ni kwa. Tanya nga ikot isumat nga rin ti addaan. Oray pay. No talaga matlaan na patagkakunwa na nga sawanan. Di nan isidir na kita bambanag. Nuan niya ti kukwa na. Kukwa matan na tagasawa kayo nga round. Nga rin. Ang sabali at talaga ti ugali ti asawa kapong. Nasukir nga asawa. Ne, da kayo matgayama pong. Apay, anyat gagarayo. At dala ko maumay ko ibagakan ka, tita. Ay, amo kon ti umay ibagamanan. Nakaprograman ito'y panunot ko dagitang ibagbagayo. Memoryado pa kit dinata pa ulit-ulit matlang ti ibagbagayo. Mabitlaan. Uray siya nga pulo lang minutos. At dala ibagakan ka balasang kaw. Ay na, handak man nga pagkakabawan na pong. Agawit kayo kit dinteng kayo aginana. Hang kayo nga pumanag na, tabaka maitublak kayo. Ala, agawit kayo. Ada sumangpot nga bisitak no madamdam ha. Amok, no asino, dagiti bagbaga, masya nga ilaim. Dagiti pada mamanugal. Ay na, madi, ti kasta nga raramidam. Nadagsan iti biyag, ti kasta nga ramid mo. Agyaman ka kit dita nasingpot dya apo kok. Anang asawa kan ka. Ay na, mabalin ka di apong, huston. Lap-lap dak ti bagyak nga makasawi ti hangan na sayaat. Ngamne, pilitan dakmat. Agawin kayo kitin. Biyag ko datoy. Hanga da kayo ti mang palpalamot kanyak. Iso nga handak nga bibiyangan. Nate, balasang kaw. Amok nga ulilakan ademang. Iso asyak pala ang timang sande iti pagrebengan kumadang iti dadakkel mapimusayan. Nana Intang. Amo ka may siya kakadagiti mapan makisugsugal iji balay datita. Kwa. Pamagbagat imay siya nga ina dayto, Iwan. Tulungam ki de di asawa mi di garden na. Awan mo't anak yung si kaswam. Iso tulungam di asawa magtrabaho. Ha? Di ka masaksakitan natay. Ngam para mo't lang iti pagsaya atam dayto. Ijamon, ti panagsugsugal mo. Tulungam ki di asawam ngagtrabaho. Nana Intang, dahito matla ti amok apagsapulan ngamin. Ti makisugal.
Linyak sa ngamin dayta, takanayo nak ang mga baknok wa. Anya? Makatultulong akmet kin nila kay ko, baban dayta, ta mga baabak akmenok wa. Ay, sus. Ado, ti sabala panggadan dita. Engka makilabada no iso. Nana, Sana may parbeng day tang araramidem. Di mo tultuladan ya asawa jay apo kok. Sana dumngag iti pamagbagaday jay. Amo ka nasingpad ka natay. Iso adang genak ko ma. Kim na ti pamagbagayo iti may sa akaeskwilaan ni tita iti card, apong. Ni ka din ati ti bagbaga marodeng. Wala pong. Manon nga daw ajak nakita ana pa ni balay. Adon ti absent na. Mayat nga rod no kasta. Nasaya at unay tadim nga giti pamagbaga. No jak mabagbagan ja sawam. Nagiti kasugalan na ti bagbaga. Pinda kamin ida kasarita. Tabagbagak idamen. Uwan man apong. Naimbag ka na kayo, bakit kayo? Barang da kayo ti ipangagda. Wan, oray guranda kaun. Basta sakbay nga ipulang ko ti biyag kaw. Kaya't ko pa iti makatulong iti padak katao. Naimbag nga oras mo, Gido. Nga asawa ni Gida. Nay, da kayo mat na naintang. Masya nakijapo ko, Gido. Kanayon nga konsumisyon, gapoy tararamiden niya asawa na. Iso kayat ko atulungan. Itiritsuyaw, ti kayat yung ibagaan na. Di kayag palpalikawan. Sardangan yon, timapmapan ni Jay Balay Darudeng nga po ko. Sana sugalan ni Jay. Panunutan niyo kumamat nga dasawa ni tita ama disturbo yo. Ay, nanana, no agreklamaw di pumanawan. Saan naman ta balay da jay? Balay mo't ni tita. Ha? Adaya income ka mang japo ko yaw ka ni tita. Awan Mike. Diyala siguro bado na ah. Nagsakit ba ti kasta pa nagsasaumon? Sika, Gido, nga asawa ni Gida. Agpapada kayo nito ugali kada tita. Inkay ka na ginanan. Sana nasayat, nagbanaw itikas ka na kayo abakita. Nakapsot kayaw. Di yun stressen ti bagiyaw, gapu ti sabali at taaw. Tilatan bagbagiyaw, ti pakibiyangan yaw. Di kayo makibibiyangan iti padayo at taaw. Panangi sakit tararamida, Gido. Alakid day, nagawid kayaw nana, tanay, adapay aramida. Man nakibiyang aruda dyan nga apong nila kay ko. No agsasaw ko na matlan perfect amat nga. Wan nga raw tita. Apay, ayat saan na dito barangay tayo? Advisor? Magbaga? Jak amoy ti dyan nga bakat. Pati ni natin nga kadwa tayo sinugsuganan. Man nakibiyang da dyan nga. Sinugsugan siguro di asawam, iso akas jay. May samat na dyan nga asawak. Sugsugsugan na siguro ni apong na. Tapno bagbagaan da tayo. Kanayon nak nga tubtub nga ran. No agsasaw. Kaslamat ka no nga dayang kamkamang na nga. Aw-awan mo't nga pulpulos. Wala. Si Direm no kasi nga ati paan na kay tikayat mo nga aramiday. Sikat ti baos, ta sikat ti akimbalay di tayo. Sinaam kay din ano kasi nga apaan na ka. Bilbilangak nga raw. Numapon no anak talaga nga kasta ti mapasamak. Sige, rugyan tayo manantan eh. Nalpasan ti pa nagmimerienda. Kakadua. O, nay matikas to yan. Agkaiwara man ang tirong-rong di ti balkon. O, nay kat nga minan dagi at tao. Dalos da tao. Ngamuwarada mat awara. Day, anyat tanta na butubang dita, ruding baraw. Ay, kuha ninang. Nakitay man bisita ni tita. Sakbay arumwarak di ti balay. Nadalos ang mapanawak. Ngamno sa mang putak. Agkaiwara ti kumporme. Makitkitak nga rod baraw. Inaldaw nga da bisita di asawam. Nagaariwawa da pay. Tano agsusugal da. Pasaray at daarak apag sasangwan da. Apay, di nakadenggan di asawam ayaro deng. Apaan nak no bagbagaak ninang.
Da kayo man kit di ti mangbagbaga, bareng da kayo ti denggan na. Ay na, pinadas kun abinagbagaan ite. Ngam nadlaw ko asintiran na ti maibaga. Iso amanipod iden, jak pinakibibiyanganan. Jar na mo ti umapan umabagbagaan. Wan nga ron ninang. No ati paag, tila maisinsinir na kanyak. Wan nga road, mangmangag kuno da dumadagiti bagbagaan na ken ka. Tagibasitin na kamulauna yun. Wan nga ron. Ang naruama kon. Kan may sa agpaisumat ngamin nga awan income ka mangkukin ko ana ninang. Uray pa, ay barok. Saan arumbang nga isidir na dagitaken ka? Nakias-asawa pa'y langarudken ka, no kastagayam ti bagbagana. Ay, awan karbangak agreklamo di ti balay ninang. No agsasao ni tita, kasla kaaruba nakalaeng. Kasla saan mo't nga asawa ti pangibilbilangan na ken ka. Baybayan yun ninang. Dalo saklatan anag iti iwarada nga agbabarkada. Right? Ada tataulan ti asyaw, tita. Ha? Ay sus, adda pulis. Ay, ilamang yun kita kakadwa. Tulungan da kakadwa. Darasan niyo. Pag na kayo ni Jerry daw dyan kusina niya. Rumar kayo ni Jayan. Darasan niyo. Oo. Opo. Ay, mabit lang, sir. Anya da jay, sir? Aday mawag ka na kami. Ada ka nog susukal nito eh. Ha? Uy, awan mat, sir. Apay, sino tinang ibagakan niya yo? Sana naman sa pula mamuan nyo. O sino di kadwam di tabalayo? No kayat yo, umay kayo ay tiyo nagsar. Umayo kitaan, sumrak kayo. Apay, sino tinagpulong ije pulis tatay? Si ka, Rodiang? Nay, nagpulong nga. Anyat amok di tangay. Ay, hangka nga agararamid, Rodiang. Tanumamuak nga si ka tinagpulong, patakyasan ka na ito'y balay. Awan amok di ta kunakmait. Apay ko mga gipulong ak. Ipulong kakit din nga asawak. Sigurado ka? Uy, promise. Sino nga tangay tinagpulong? Uno ni apong mo? Uno ni ninang ta? Uno ni uncle ko nga ta? Uno ni ante? Uno ni insan? Ay, saan na tilat atapam, tanarigat tag kamalay. Uy, Ang mga numadaksan ka, tita. Tikit di nasaya at nga ramidem. Di kan agayab iti kadwam dito balay. Ta mga numatiliwan da kayo no sumaruno. Delikado kayon. ibaglangan ta alis to dagje kakadwak nga agtaray nga naglamang. Ay na, nag-adayon sa matunayan dato nga bantay. Ito'y tayo na kakadwa. Uy, dito tayo nga kadwa. Irwar tayong tibalon tayo at tulda. Kas ka nasakaw tayo, ap tayo. Sige nga Rod, tayrwar ko matanjay, merienda nga, imbalkot ko nga, kanan tayo. Daita ka, iti kay kayat kukin ka, tita. No, may papanitimakan, alerto ka kanayaw. Ayun na. Apa, itulog ko nga Rod nga, ang bisin kayo nga kakadwa. Hanmat ha. Sige, ag merienda tayo pa'y. Tanabanlog tayo nga nagna. Ngam ne. Bayadan niya, tekanan niya. Nagbalbaliw siya mo tanda asawa mapok. Di dan siya makanwag sugsugal dito'y balayaw. Anya saan? Imalis dalay ti pwestuda, abong. Nay, sa dino ngayon. Diyan ka mo. Nga medyo sa kano ka bambantayan. Diyan ka mo ano, sa dino abanda. Ha? Ay na, talaga natangkan ti ulo da. Sa pagpapada day ti ugali, dagi siya nga kukuyaw. Kasano, kat isuda mo't akanayon ti agkukuyog. Di pa'y agaw awid ni tita no dagduma, apong. Ay, papapanan na nga'y. Pagturturugan na. Diyak amo ano maturog, ano niya. Tanong sumangpot iti balay, soyaab. Intun ko, maturogan iti agmalmalam. Ay, kastaya. Mapuypuyatan siguro gapoy ti bisyo na. Wan nga apong. Kastamlat ta akanayo nan gidaw. Lumaklakay ka nga awan pagbaliwan na. Agtala ka man kita. Nasakit ti ulaw.
Apay ana siya kay naabak ka manan. Basol ko manan no naabak ka iti sugal. Basta maabak ka, siyak ti pagidas alam iti pungtot mo. Aguli magkakunak na malawanan ka gina. Padasuma, tay darum ka gidaw. Apay ti kunam, di ka kabailan ngay daram. Postal ko na! Di ka ka di makawawat! Ha? Di mo na yun ang tisakit ti ulok. Agmamalasak lang arunan ngam kasta pala ti pagbagam. Ay, ala, tarumuarak nga rudan. Sa anak komportable diti balay no adagong ungat nga awan gap-gapuna. Nangan kan tatagido. Saan pa'y nga raw tita? Si Kangay. Hanak mat nga mabisin no kastoy nga mga abakak. Sa balimot kanyak. Jak marik na tibisin ko no mababakak. Tadyay isusubot ko ti pampanunutak. Ay, agkabalik taranta agaron, tatagido. Agpabigay ka mamat tita. Si kamot la kanayon ang ti mga babak. Awan mabalin, agsuswerte aktad ta, kadda kayo matag mamalas. Anay ko, Ruding. Ruding, agri ang kaman. Apay bakit? Nagsakit nga perperme datwatian ko. Maululaw ako niti sakit na. Ha? Anay ko nga perme. Ni, apayin ngay. Anyat kinan mo aya. Awan matikin-kinan ko tatay. Anya nga tadaytan ngay. Maululaw ako nga perme nga talaga. O sige, itaray ka lang ni di ospital. Nabayag ka din, amarikrik nam ti sakit ti tiyan mo? Uwan, ti amo kakat gagangay laang sakit ti tiyan datoy, so nga hangko nga inkan kano. Anyat ko nada aya. Ada problema iti internal organs mo, bakit? Agkakalat ti sakit mo. Anya? Na-trigger siguro, hindi ka na ti panagbisin kan panagpuyat mo. Kasano ngay? Ag-agasak? Maopera ako, ano anya? Maagasan na ka di pa, Roding. Ikararagta ang maagasan ka, bakit? Lukasta, na ospital mo ni gido nga asawa, marigida. Wen maray, mapanak ita iti ayan na. Kimaro ti sigod asakit na iti dalam. Kantay high blood na. Anya, ay nabisyo mo nga min di asawam. Inabuso na ti sakit na. Wen nga rod mangginom lang nga rodan. Sa agpuyat pa'y kan agbisen. Papanan na nga no di kumaro ti sakit na. Ay sus, nagpadaan dan akin ni tita. Na ospital ka numag, karuruar na la idi kalman. Kay, kumusta nga tangay? Ado ka no ti agas na, kan maoperan sapay. Ala, una yan. Nagpadaan dalaki di miten ana ospital iti asawa. Wen tagpada da mo ngamin anatangken ti ulo na. Roding, ayan mo lakay. Umayag! Apay ka na Ada iparamid mo? Makain inumak nga permi. Tulungan nakman nga bumangon. O sige, mabit lang bakit? Ala, kumpot ka ititanggad ko. Ay, Anto tinakabatila danom mo, bakit? Uminom kan Anyat pagsangitam ngay. nagsingpot ka ngamin. Naasikaso ka kanyak nga oray. Tinagtagibasit ka idi, Roding. Ala, di ka nagsangit. Asino kumatag tinulong no saan adatang agasawa. Makon-konsensya ngamin. Tunggal malagip ko te. Panagsasaok kanyam idi. Sorry, Roding. Lakay. Ala, lipatam daytan. Saan ka aginura, taay ayatin ka unay. Inayat kalata, nga uray kas ti tratom kanyak. Sorry nga tal talaga Kat sapay ko matahang kanto nga mga asikaso kanyak. Sapay
Ado pa iti agasak. Pangalaan ta nga iti kwarta ro diyang. Saan mo na problemaen na ita? Tiket di pa nagimbag mo ti panunutom. Bawal ti may stress kan ka. Adda ka asi ti apo. Patsik adi na tabaybayan. Mairemedyo ti amin. So di ka madanagan baka. Kita man, to'y blouse ko no bagbagay ko madlaang anak ko. Ni, barbaro man tabado yun. Nangalaan nyo nga'y. Wen, maya mo, bagbagay yun nanang. Oh. Sabong-sabungan. Ay, regalo man jay amamon anak ko. Talo na gitoy. I love you ka no. Aday jay balay jay dua. Kastoy matlati style da. Agam sabali la kolor. Aya, ay naimbag man. Umapalak man nun. Kukuha mo jay may sano kayat mo anak ko. Saan regalo nga ron ni tatang kada kayo. Alaki din. Kukwayo tayo jay nanang. Ketap no saan ka nga umapapal kanyak anak ko. Ay, nagdungo talaga ni tatang anya. No kaano alim makay. Isumati pa nagbalin na nadungo kan nalailo kada kayo. Uwan nga ruda. Agam, sigud matkit din ang nalailo kan nadungo jay amam kanyak. Kimaro lahita. Ay, imbag kayo pay. Angam siyak ngay. Apa ay, saan ang nadungo ni Ramil ken kaaya anak ko? Anya mo day jay ngay. Di nanto pa'y malagip ti birthday. Kan uray ta anniversary may, di na malagip. No jak ipalagip, awan Na, apay nga tangay. Dinala tol-tola dun jay amam, nakaswi-sweet una ikanyak. Lab na labnak ni tatang mo. Win nga ron, nadlaw ko mo day tananang. Angam kaslaki maro ti kinalailo na italim makayan niya nanang. Ahon na, permi Grabe nga ron no kwa. Siguro, no agbinula nakpailaang, madyan ka pa'y anak ko. Anya? Sorry, Elpidia ha, sweetie. Wen, medyo naladawa ka nagawid ta. Nag-meeting kami at drivers. Kanayon mo tanti pa nag-meeting yun, narding lakay. Wen nga raw. Lumaminsan, kasladyak kayatan ti umatindar iti meeting. Ang mamulta ka nung amin ti saan na makimiting. Anyalat pag mit-mitingan nyo aya. Kumkumpurmi Ay, wen, ada in take out ko akanam, sweetie. Anya, sabay nagluto lakay. Nangan kami ni Tiruar, iso nga in take outan kamutin iti kanam, sweetie. Ala, umay kanta, mangan karway. Tayo paboritom nga adobo na ita. Kan ada pa'y pansit, kan siupaw. Kan ingkatangan kay tinapudot a pandesal. Ay na, nag-iibasin. Alagarod, agkape ka nga rod bayat ti panangan ko. Tapno adda ka duwag. Ay, ikatuan Jakmut kayat nga awan kaduam amangan Subuan ka pa'y no kayat mo, sweetie. Saan? Nalabos kamot narding. Kaslamot kakaskasartan no kasta. Ay, kit mabalintamot nga isublay, tinapalabas bakit. Idi kakaskasarta pa'y lang. No kayat mo mapantapay ag honeymoon. Anya! Sahanin, sayang ti kwarta. Ornungan talaangan apagkatang iti maintenance ta. Mare Elpidia, nakita kayo iti agsapakan ni pare Narding Mayat mo di kakapyan nyo iti paraangan nyo. Aginggin nantil kayo, mat. Muna yun. Pasensya kan, Mari. Ang saan mi nga igaggagarakan nila kay tikas jay at charme. Talaga lang kami na very sweet jay asawak.
Ay, makapaapal kayo nga raw. Tauray bakit kan lakay kayon ka nalailo kay latay titunggal maysa. Adda iti lalaki day tamare. Isuda ti mangdala iti dayta. No nalailo da kadagiti asawa da, naragsak ti panagdennada. Imbag man ta nagtalina ti kinasweet ni Pari Nardeng. Angam ni kumpare, main na. Idilim makaya nawanan. Nagkupasan ti kinalailo na. No idi ka bambanwagan may nawan makunak keng kuana. Ta talaga a very sweet mo't Ti kaya nakatipilaklat ta keng kuana. Angam may tangay, ultimo pagidaan, dandanidinan kaya ti makikaida kanyak. Aya! Saan mo't nilakay ko? Kadno nakaara ko platakanyak iti agpatpat na nga uray nakadagdagaang. Aya? Ken kadarumwar iti agsapa amapan agpasada. Adda goodbye kiss na. Ken no sumangpat umagaglata. Ay, nagmayatan. Man-mano ti kas tamare. Oray lakayan ka nalailo latta. Yuwin nga rod mare. Iso makunak swerte ak iti asawa. Siyak siguro ti kagasatan abakat dito'y Pilipinas, mare. Anak ko, kitaam ka dito'y relo. Nagpintasan ka di. Ni, nangalaan nyo di tangay. Ginatang yaw. Ay na, regalo jay amam kanyak iti kalman. Narabian nga minasimang pati iti kalman. Tanag-overtime na nagpasada. Iso rinigalwan nag-itirelusi ka. Ay na, nagmayaton. Talaga mo ni tatang papaapalandak manon. Saan mo't ibagbagaklaag mo't. Proud ak namin ijay amam anak ko. Wen nga rod, kukwaklatan ati umapapal kada kayo. Ala, tainton sumaro no, ibagak, tailak aman na Ay, saanan nanang. Oh? Isupay mo tapag gastusan da. Kabalak mo ti gumatang iti gamit ko no kayat ko. Ti kayat ko kumangarot ko tanda mo mang regalo kanyak. Regalwan na kumamo di manugang yung ay, awam maglalailuan na. Oh, anya palat kukuam ngay. Mangan kamot ten asam ta. Di mo pa'y mo ikanti platok mo titiin na po'y mo. Talagang awan lalailwam, Ramil. Apay masapol. Kabaalam mat ka agaw iti kanam. Awan pa'y lalailwam mo. Anyat mapaspasamak ka aya. Apay akasta ka. Sigod mo't na magsigao iti kanan na saan aya. Ala, wanon, mangantan. Imbag pa'y ka ni nanang. Nakalalailo ni tatang kang kuwana. Ngamsi ka, awan pa'y lalailwam mo. Di naksa ngamin ay ayatan. Ay naunay kan aya. Sigod mo takastuyak saan aya. Apay di ka pala nairwam. Nala, mangantaki din. Talaga di ka makarik na. Nanyatan mo isulatan. Amom lakay. Tunggal ipakita ken ni Santa nga anak ta dagiti irigregalom kanyak. Ken tunggal istorya ti kinalailom kanyak. Kasta unay apanagapal na sika. Okay. Anyat ko na ngay bakay. Sana all kung kunana Sad nga bin analailo jay manugang taken kuana. Kahit kas dyan siguro at talaga ti kinatao na Saan asyowe ako nada. Oh? Nga ta. Amagan matno at da babae na. Iso asaan asweet ken ni Santa. Ha? Awan mat siguro. Jackpot yan nga agbabae ni Ramel. Nasingpet mat na dyan ko na. Nga ta? Apay nga rod ngay asaan analailo ken ni Santa. Di na pa'y kano ibagbagati, I love you, ken kuana. Anda nga raw ti kakasta tao. Sanda asyowe. Naipaglakit din ta, showy ka, anya. Banag apakaragsak aklaunay. Feeling ko ngamin kat nakapat patagak launay ken kalakay. Siyempre lab na lab ka nga ron. Bakit? Wow.
I love you. I love you too, Narding lakay ko. Talaga ang madlaw no ipatpatag na kati asawam anya mare. Ah? Taapay mo't, mare. Una, takasla ka na yun na blooming ka. Presko ka na yun tarupam. Kan naisampay. Katuan mo't, mare. Kasta talaga no, nadungo ti asawam. Ay, imbag man. Hangam siyak, Kasla ka aruban sa laangan ti pangibilbilangan di asawak kanyak. Iliwag tinapalabas. Numakit-kitak ti kinalailoyokin ni pare. Iliwag ti panangibagbaga na iti. Nagpintas ka bakit? I love you bakit? Ay, nagsiksi ka bakit? Kakasta ti bagbaga na kanya kidi. Ang amita ngay, nagangdod ka. Kung kuna nakidin. Anya? Ay, nagloko mo't dahita nga asawa mo. Ang awan nga ta, babae na, mare. Laklakaya na nagbabae pailaan. Anya ta mo, mare? Ay, sus, awan lin na kayan iti dayta. Kat no adda pa'y agtawon iti 70 plus, kat agbabae pailaan. Asino kumamot timang patol kang kwana ngay? Kasaan mo ta pensyonado? Awan mo makukwarta na. Ay, kapaliiwam laeng, amare. Taamangan no agbababae mo ten. Iso timam naiken ka. Ay, narigatan. Adamo ta kanayo ni Jay Balay. Saan mo ta rumrumwar? Sagpaminsan mo la rumwar no kwa. Papapanad na ngay, mare. Ijay ili ano kas jay nga damapan nagatangan. Ne, mare, kita Amang no pagpampambar na lajay mapanagat-gatangan. Agam kinapudno na hadagayam sarsarakan na ijay ili at chicks na. Ha? Paliiwam jay asawa manak ko. Kastoy matlatim bagakan ni Nana Maberta. Kanayon na ngamin nga istoryaan kanyak, anatamnay kano nila kay na kenkwana. Awan kano lalailwan na, iso nga imbaga kapaliiwan na. Amangan no adakit di mo chicks nan. Ha? Iso paliiwan mo't jay asawa manak ko. Amangan no adda babae na. Ina, urayak lang tibayo mo't itiday ta nga ibagbagayo. Kasta ngamin, tidaduma alalaki. No saan daan nalailo iti asawa da? Sa bali, ti paglalailwan da. Kasta nga tangag paiso nanang? Jakbot kit di sigurado no adda chicks nila kay mo. Agam, paliiwom laeng anak ko. Awan kastay ag sigurado. Ibagamtag paiso kanyak Ramel. Adda babae man niya. Anya ka din dahil ibagbagam santa. Anya babae nga ibagbagam mat. Inkarigatak to pa itinagaram kan ka ide. Mabainak nga agaram. Dahil nadulaki di agbabaen. Awan iti panunot ko dahil ta. Ape nga ruda kasta ka. Kaslawan patagkukan ka nga asawam. Diyak marik na napatagakan ka. Pati anibersaryo ta di mo pa'y malagip. Pati Valentine's Day, di nakpay may kan matitisabong. Ulay kan, aya. Anyat naknakan mo aya, takas ti ibagbagam. Saan ka matasigo na kasta? Ada siguro sa bala pagpampanta siyam. Nakakita ka siguro ni ti kasukat ko, Ramil. Maturog takit din, tani. Masapa akpay ngagtrabaho inton bigat. Saan man atila pang panunutam? Tawan kinapudno, dagitangat atapam. Umyanak man pala dito balayo, tatang. Nay, apayag. Nagapakayaw iti asawam. Saan magkidi nga masurunak? Kumarkaro mo ti kinatamnay na kanyak. Apay aya. Yap, apal ko nga min di asawak kada kayo. Nagdungo kayo kaninanang. Kanayon pe arigalwan nyo. Ngamdi manugang nyo, uray na laylay la kumasabong, di nakpay may kamot. Iso nga tapa ka di nakay ayaton.
Nga amangan no da babae na. Ay naanak ko, saan nga agpapada na itilalaki? Adda siyo adamot saan? Basta, jak pilagawin tatang. Apay, adaya pamanaknak mo nga adda babae di asawam. Awan mo't kit di ang madmadlaw ko nga ron. Ay nadyak mamatay nga agbabae ni Ramel. Sigod sama takas dyan di ugali na. Basta, apalak launay ni nanang. Kas kumamot kada kayo ni Ramil. Unay ko nga tan na nakaragrag sakak no kasta tatang. Adda ka din ni Santa Nanang? Adda. Di na kanu kayatan ti agawid. Apay kanungay. Saan kami matanagapa? Awan mo't madingay naramid ko kinkwana. Anya ngawan? Kat no addan samot nga minin babaim. Ha? Ala, awan mo't ananang. Anya ko maaga po nga agbabae akngay. Kat ay ayatak launay ti anak yaw. Atapon ni Santa nga adda babaim. Tanag tamnay kamot nga minin kenkwana. Sigod matakas ti ko nanang. Ammo na mo't dayta. Lailwam mo't ngamin maminsan Amom ngamin anya. No, malamlambing ti babae, kay kayat mi dayta. Ha? Uraya sinumot siguro nga asawa no natamnay ti asawa na kenkwana talaga nga gatap. Nanang? Ti mula matultulad ni tatangyo. Naglailo kanyak. Uray saan ko a birthday rigrigalwan nak. Itimtimplaan nak iti kapit. Igawan nak iti kanak. Masahyan nak pay no daduma. Nanang? No kayat mo nga agawid ni Santa ije balayo. Ay aywem. Lailwem. Sagutam iti sabong no kasapulan. Kasaritak man nga rod nanang. Inka pa'y mangala iti irigalom ken kuana. Makisarita ka nga ima-ima. Awan kasano ay ayom nga inukasta. Anyat gagaram Ramil. Umay kasukunan, tagawid kan bakit. Sorry, no nyaman ti saan mo anagustuhan nga inararamid ko. Ikarik, ano anya ti kayat mo nga aramidag, iso ti masurot. Ewan gaya. Chocolate para kin ka, Santa, bakit? Ni, apay anyat naknakan mo. Alan, awata mo bakit? Tayo nangin at chocolate na ita. Agawid tan wine. Nagluto aki tinaimas asidaan. Tayo paboritong asidaan tilinutok. I love you, bakit? Ha? Agkan ka man. Kailiw ka. Wow. Ay, unay ka nagpintas nga asawa ko na ya. Di ka kadagpaspasog noon. Ay, ayatan kamot kat. Awan babaik. Wala. Agawit tanwain. Nanang, adda good news ko kada kayo. Ay na, nagbalbaliwan ni Ramil. Talaga? Ay kat mayat nga rod kasta anak ko. Saan na natamnaykin ka? Saan, nanang? Nagbalbaliw nga rodan. Nagbalina na sweet. Naglailon kanyak di manugang yo. Aya! O di mayat no kasta. Awanan ti pagparpari ko taman ako. Anya din ang ikaw. Ni Ramel, limailon ko nam Santa. Wen tatang, kas kada kayo, tila mairigregalo na muton kanyak. Ay na makapayat nga rod. Ay sos, delikado na itan Santa. Ha? Agbababae lakit din, jay asawa. Ha? Anya? Ang babae nga. No kaano alim mailo, adda babae na. Uray agpinustata Santa. Adda babae di asawa no kasta ter aramidin na. Iso nga agpaliiw ka anaimbag anak kao. No kasta? Adda babae nardig? Awan, adda aya. Iyag mo na ita cellphone. Hello, kunam. Apay nga. Hello, kunam. Hello. Hello, sweetheart. Ayan mo.
Matuukan ako na manguluray kan ka dito'y hotel. Makitam! Si kamot gayam ti adda babae na nardeng. Hoy, babae! Urayan nak tadata ti agsarak, Sa dino tayan mo, tao may ko ipagat-pagat tarupam! Hello! Hello! Ha! Maputing matlag kayam ti awan ng bain! Iyag mo ta cellphone ko bakit? Alya ka ka Saan ko ang babae na jay? Aglibak ka pailaan, kat naglawag lang nga rudo na sweetheart ti awag na ket ka. Kat hotel pa'y jay pagsarakan niyo. Apay, nardeng. Apay nga raramidam ti kastoy. Kundi la ilo ka kanyak. Gampang kalub mo lagayam iti panagbababae ti kasya nga raramidam. Walang ka iti bain. Nanang, gusto daytan. Pagsaritaan nyo na yung bagdayta. Sana kasta. Onya, kasjay ti kayat mo nga aramidak, bakit? Ti kas iti naramid ni tatang? Nga agbalinak analailo kan managregalaw? Ngam iti likodan lay takad agbababae akayam? Ramil. Kas tauna ya pa nang ipalastog ni nanang. Pasaray papaapalan na kapayon. Gapo iti kinasweet ni tatang kenkwana. Ngam agbababae mo't gayam. Ay, wan nga ron. Ay, style na lagayam ti kasjay. Tapno makaluban tar aramidan na. Iswasi ka, saan man atila apalam bakit? Noan niya ti kinataok, aklonam. Aw-awatan naklatan no sa anak asyawikin ka. Tasigod mo, takastoy ko, manipod nagasawa ta, saan? Wan matkit di Angam napuutam ka rin, anagbabae ak. Saan pa'y, Ramil? Gapo, ta ay ayatin ka. Uray sa anak unay aswit, wano nalailo kan ka, ta saan ka anay nayunan kan isuksukan. Si kalatta ti kapatgan kan kakaiso na nga ipitpitik ti puso. Ay, agyaman nak nga rod alakay. Kut pasensya kan Ngala, awan kanyak na jayon. Basta na ito'y tilaglagi pamuan. I love you akanayon, bakit? I love you mo't akanayon lakay. Balaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding, nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kankwana, nanang. Kanjak type ti ugali na. At dayabiyabang na. Ay, agpanunot ka na imbag malaw. Narigatan, ti panagbiag ita. Isu apilyam man na imbag, ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Basta ni Karding ti ayatak, nanang. Isunto ti aklunak. Ha? Anyat ipakanakin ka ngay? Bingkol? Ni nanang mo't. Saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hagam saan nga agsusweldo iti binulan. Jay adda sweldo na ti binulan ti pilyam. Jay professional kunak man laangay. Awan nga ron magustuak kadakwada, nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana. Di mo tultuladan jay kabsat mo, ha? No makiasawa ka, tay professional ti pilyam. Napintas kayo nga kabsat, iso nga adaw ti professional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayatin naklon ni Manang Malo, nanang. Sana pa'y ngay naklaon. Ang maklunan na kanon iti mabiay. Dayday kiidin kanon akardeng ti kaya na. Ha? Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kaskadanwa? Wine? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Professional. Kung adda na talga na trabaho na mayata, Indiana. Talaga apilyak tay adda trabaho na, nanang. Ang
lumakay mo tay professional nga aram kanyak. Ay kauray basta da trabaho na. May maya gidi tano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay ngagbalin ang manugang nanang. Ay kawana. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kain. Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayaran. Talaga nga do tagar-aram ka nagiti anak mo anya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag, ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin ababalasan dagiti anak mo. Sigo mo kidi napintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wan matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sa puli da Kastila. Tadan sa dara di apong da Kasta. Wan, maray. Angam, puli may adwa. Ha? Siyak, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasyak, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pamagilangan ke, siyak ti malaan da. Kasjay ti pamagig, idibalasa nga. Ay, nay, aldaw magaya man. Mapanak kun Mari, tamangan numaladaw iti papanak. Sa imbang orasyon na, pasyarit ko man ni Malo. Ay, kunak no ni Roger, ti sumarong karita. Si kamo gayam karting. Ni Roger nga may ti sigsigaan ni Malaw adumteng ita. Nana, Nagdaldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama ti panagmap ko. So, dita ka pa'y la balkon dita balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malawan. o sige Nana. Sino di tao iji balkon nanang? Ay, tayag laklakaw iti pandisal. Pilpilitin na nga ro na gumatag. Ano pa'y nga ro tay ginatang ka o tinapay. So, di ka rumrumwarwag. Tama nga no, pilitin na ka gumatag. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iji balkon. Ay, hindi. Uwan nga pa so. Kasangsangpit na siguro. Ala, yung ka pa'y lapagawidan no, at dati aramidam. Ay, awan aramidak nanang. Inakit di pastor kan Ala, sige. Makambu ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo Malo. Makadisturbo ak samot. Ada ka di araramidam? Ay, awan. Naimbag at tarimwara kiti silid ko. Diyak mo nga da kagayam. Ha? Kunak ano imbaga ni nanang mo? Ay wen, kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. At dati ti bakpak ko. Mabainak ang mangirwar itay. Tamang ano saan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad da ita. Saan ko nga ilako? Itig ko Malo. Ay, kaagyaman nak nga rod Nagdakkel pa imat. Nagdagsunan nga ditang inawawit mo. Ayos laeng. Basta para keng ka Malo. Kahit, kumusta nga iti idat-daton ko nga at keng ka. At ka di mo ilanam namak. Uwan, Karding. Sika tinapili ka da kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpaiso Malo. Uwan, Karding. Ay, ayatun ka mat. Oh, agyaman ak Malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaunay. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Ha? Diyak pa'y mabisay. Awag ganas ko amangan. Ha? Apay, nagmurmuriyat kayo. Ni Manang mo Saan ngagpampanunot? Inaklon na mo gayam da jay akardeng. Kuna ka ni Roger ti aklunan na. Agam samay. Iswa, masurunak. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat yung kapsamaw. Kat anya nga rod ngay nanang.
Awan mabalin nyo iso ti kayat na. Sana bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang yu kanyak. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akaklunam. Ulito ka, jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Tapno mabsawg ti bursa kanchan mo. Wen ka di nanang, danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Akluno ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Wala. Ang santay unay ang lakay ni Adonis. 55 na laeng, taagtrab-trabaho pa'y. Yala. Sana bali na lakay. Basta madatawng. Kanuray lumakayon da jay. Gwapo mo ulat ka. Apay? Lakay, baro da jay aya? Balo, nanang. Namitlo na nabalo. Adliya! Nanay, babalong mo gayam. Naimbag Ay, nanang. Sa anak pa yamatay nang. Ay na! Uray akla sumgar di tangay bagam. Nami lumagaya mo na nabalaw. Katanya ko ma. Kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalon tao. Saan nga isaw anak ko? Ay, nanang. Saan man atay tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din iti pamerienda tayo kini Adonis inton madamdama. No kasta, siya tinagasat kada kaming agar-aram ken ka. Diana, Wen. Ngamin, sika tinapilik nga klunen. Ken takiin na yatan. Ken pakiasawaan. marakop ka Diana. Ayayatan ka. Ay, ayatin ka mo't, Adonis. Ita, agayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom ken kuana. Di nakawagan iti sir. Nana, takayan ayat konti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Diana. Ay na, nagmayatin ngay. Agawan niyo. Tasaan pa'y nagtutudaw. Narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kininjana ti may papanin ti dayta. Asawa kong talak mo, nanak rin. Ay na, nagimasin na gito ya pasalubog ni Adonis. At na pizza, supaw, burger ka na daw, dadumapay. Mangan kayo laeng nanang. Agpenek kayo amangan. Tanagaduday ta. Manang malo! Mangan ka mo na! Ay, sige lang nga din. Madamdama akton, takalkalpas ko anangan ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karabasa kas kada tartaraw. Anya mo dagita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsahupay nanang. Tamasakitan mo't animanang maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kahit, agpay sumo nga menti bagbagak. Inauna ka pa'y mga road malaw. Ang di mo usaran, tautik mo. Awan na, dahi tapusum lang, ti sursurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingpot mo't ni Karding nanang. Ay, oray na singpat. No padamat, napugpugraut. Awan serbina. Sayang ni Roger. Professional na jay. Naimbag lang ngay. Tananakam tuy aday. Amuna ti agpilay iti inaklon na kadag iti agar-aram kan kuana. Mo, agsuswel daw iti binulan.
dani pa'y kat ag-retiren nanang. Pensyonadon to ni Adonis, nanang. Ay kat, no bilang pumusa yan. Si Kanton ti agpinsyon dyan Tiday bagbagayo mo't. Ubing pa'y ni Adonis. Saan pa'y adumagaday dyan, nanang? Nana karya, kidawag ko man ti pamalumos yo. Ta ikasar kun ni Malu nga anak yo. Anya, manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't minti mang bukil iti pamilya, nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itong galmay siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay ayatek unay ni Malu, nana. Isaw, anya makunam malaw. Kap-kap na kanmin ti tunggal may sa nanang. Ay, naikait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, karding. Agda talo dadak kila baboy ko, nana. Day talaan, nagbasiton ngay. Day ta, ti pagkarkarit mo, tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagi baboy na. Nakitak. Agbalor siguro iti nasurok a 20 mil ti maysa. Uray pay, oray di kay agkasaran no, basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuwang ko, nana. Ay wala, tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mo nga do ti tao, dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumulang tisagana yaw. Agsina kayo lang, no kasta. Karding, di mo parchen tinuang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no parchemon. Day tangaron mo ti pang panunutek, Malu. Ngam imbagak mo teng kininanang mo, apartyon tayo day jay. Basta siyak ti makam mo. No anya ti adda isulaang. Di mo kutsin jinuang mo, tapno adda pagaradom to. Ala, sikat ti makam mo, Malu. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapaniti dayta, Karding. Diana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Wanyarod, nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy asagana da. Kunama, tabinilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basitin da. Kung di kasar da ngamin ko nagbasit mo ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar, nanang. Ay, hawang bakidi Mangrugain ti riga di kamsa mo. Ta mamirmirao mo ti nakiasawaan da. Iswam sika intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adonais. Ta bongga ti pamayan yaw. Wan? Sigurado day ta, nanang. Special to ka no, ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social ka no, a resort. Ay nahapaw. Nagmayatay ta. Kan, mamidwa kami to kanong agkasar, nanang. Resort wedding, kan garden wedding. Ay na. Nagbayaton ngay. May imagine ko unti lang mintun kasarmawanak ko. Bongga laki diyaga unti isuot muntaw. Wala, nanang. Malalala, ilaklak ang muntaw di kamsamaw. Ta simple lang amin, ti kasar na iti asawa na. Tawang mo nga raw kwartada. Naimbag ni Adonis ta do ti kwartada. Ay, wala, nanang. Kanay na. Tay ito bungga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistida. Madi ano agsarsaragasag, nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo, nang. Malaw, tumulong ka ang mga sikasaw kadag iti bisita anak ko. Tanay, tiyak makagaraw. Marugitan to'y bado. Mabalin nyo matintag sukat tanalpasan ti kasarda dyan akan bayaw Adonis, Ay nanang. na. Intun rabiain ngagsukatak.
Anya serbi nga ito'y napinta sa badaw. No, sukat na kadagaw. Japay na ipapas, tinagpapitsor. Malalala, ayabang di asawa, tatumulong nga agsarb. At day kusina ni Karding nanang. Isuda ti para luto ijay. Nasaya nga raw. Uray isula, maitulong naman. Day, agmay sakan di tabalayo, Mari Karya. Tanak ya asawa mo tandag iti duwang anak mo. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuti nga uray ang may sak, maray. Wana, ado tayo magkede nga agkakaro ba? Kan nasidaglaang dito iti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawan na. Di mo pada na mamirmira o tinakiasawan na. Uray ta nagaga ni Kardeng, Maray. Nagaga nga gardin ka nagtalon. Day talang, ti paggagagitan na. Sa mga swil daw, iti binulan. Agad, makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan kasiguraduhan dita, maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, Maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridok nga anak ko. Amuna, ti pilpilin na. Nakareeng kapawal. Gayam, Jana. Nabartek ka man na si Mang Adonis. Puri na bilaan niya na kasta. Marabian ka sumangput. Nabartek ka pa eh. Ay, di kaya ti masirsermoran. No kastoya na kain nomak. Jana. Labaran na ka din. Tat kaya't kung ti maturog. Di kaya't tinaangdod ang maturog. Iso labaran na. Rumuanak pa eh. Diyan na bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho mita. Inaki jay pistahan. Tada ka no palot eh dyan. Anya? Palot kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka din? Wen, namusarik pa iti sweldo. Paduwak. Mangtid ka ati pakitsyenda. Ay, hindi ka pa lumutang i-gestor iti masita. Bayadak to no mga bakak. Nang, kaya't yuti lamas. Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan nanang. Inyig kun dito itani maumak. Kasta ka na yung tisidsidaan mi. Apay, kastalat ko ko ang jay asawa maun. Jay sa mulak karayan ti ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na iji talon. Sala mapanagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Adapay karabasa dita. Diyo kaila ko dagita tapno ada kwartayaw. Urewang kwarta mi basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awam magpagastusan mi. Tawam pa'y anak mi. No may panggap mo't iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding iji talon na. Ay apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. Maibababad kan sabot ni jay talon. Wan tatultulungak di asawak. Jak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumursurutak ni Karding. Umayak man nanang. Ay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumerkan. Kumusta kan? Naimbag man, tanagapasyar ka. Uy, nanang. Taumayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Ha? Nay, apayan nga, agsangi ka. Nagapa kami kani Adonis, nanang. Laklakayan na babaero day jay. Ha? Ay, apayaya! Tsuklem pagarop.
Nga itikas jay kinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papanan ti sweldo na nanang. Dagiti babae na. Kanti bisyo na. Sugador kan artag. Anya? Ay, apay nga yakas ta na nakaw. Makapasuron nga rin nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag Ano, itid na mo laking katiswildo na. O niya nga itid. Pulos nanang. Uray 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Ay, apay nga yakas na. Sana mabalin natin kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon akpay man lang dito'y balay nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo nanang. Ne, anda ka magayam dito ay Jana, ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyon manang. Ay na, agkon si Misyaw ta aday malo. Imo mo gayam jay asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte a karnit native a manok. Nagparti ngamin ni Karding itay sa nalinuto. No kasta, aglutluto jay asawa manang? Ay nakano isa ti para luto iji balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, Anya? Naimbag man? Ay, nilakay ko. Pulo sa din mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danom ngayon naman na. Siyak amin ati mangiduol ken ko na. Anya, ni, saan mo takasta ni Karding? Kano sagpaminsanak lang agluto kan aglaba. Taiso ti makakaamo ang mga raramid ka na kita. Ungtan nak namin no pilitak tagtrabaho. Kanuray dagiti na kay kamangak. Nagsisingput da kanya. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanya. Ay, nukastada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli jay. Maumumaak nga roden nanang. Anak, agmano ak. Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sa akalding me. Taawan pagpastura na. Madon ti tarakan me. Ay na. Nagadumo daytan. Wen, tadamag kong adda ka nun ni Jana dito eh. Why? Nagbakasyon pa lang. Ta kanayon damot nga agapa ka na witi asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablaba na. Mabit man lang baraw. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak ngamin. Ay, katuan ana na. Ngam basit laang. Mabila nga raw tay na mangala. Ikam tumo da balayan wine. Nang, adto ti kwartayo, Nakalako nila kay ko itimula na anatag. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaban adan pagatang ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyak yo. Agpa-check up kayo langan. Ay, saanan. Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakalaki ti dito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau. Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman na hindi adem. Iso ako na sinaan na lagan. Ano saan idarumnan. Sugadur lagaruday nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga rod ti kabsat ko, ano kasta? Huwag nga ruda na ka. Masya na kang kuwana.
Ano maminsan, mabasulag, tibagay. Kasla indil-dil ka, iti day jay nga adunais. Diya mo ninamnama kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kan ni Karday nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kan nagagay. Ay, apapal ko jay adim kin ka nakaw. Ta napintasan ti biyag mo iti sidong ni Karday. Kat, ay, suray. No, tinagtagibasit ko iday ni Karday nga nakaw. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yun dayta nanang. Kat no ada kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Ay na, naglamin man ti panawanan dudong. Panaglalamin man ngaminan. Agulas ka alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mo nga agkakaulas ta. Nang pupta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Gano kalablaba da ito'y? Na minsan lang na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas. Tadyak kayat ti adda ka ulas na. Na, apay, di na kayata nakaulas, dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya konti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alasan. Apay, anyat sang sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya, apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kas Jay. Kasla timam na yung kanyakon. Anya, Adan sa mo chicks dyan anak yun nanang. ay, Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ko. Halot putag, anaimbag. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamu gaya manak ko. Alala, umay ka, subrikan. Yaman nanang. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime mak iti trabaho ka nanang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak nanang. Makituro ka di duyan. Tamasapak tulang agawi din ton bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Anya mo day siya babaen? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigod nagkakaulis kayo, takala at adinan kayat, di makikaulis kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Maumuma ko niti ugali siya manugang yun nanang. Kano nagsingpot jay asawam, nasikaso ka na kayaw nga aga-ama. Una ha? Nagngiwa. Managatap pa. Marabyanak labasit. Nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagdamag siguro no papapanam. Kanayong kamuingamino na marabyan. Kan, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang. Pangasiwan mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap atap. Ngam, awan babae. Awan nga road. Awan nanang. Nagturo kami di rabi idudong. Ay na, paulit-ulit mo dahil adamag. Sinong batak lang nga di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga ro na di ka nagawi di rabi Ape naturog kay Jay. Narabyan ka siguro man na niya. Iso di ka nagawi ditoy. Ape nga kasta kamot kan dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Mala daw akong iti trabaho.
Mangan ka pa isa karumwar. Saan Napsugak. Nagkapiyak ija balay dananang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Ibaga man tagpaiso, Dudong. Maumuma ka kadikan niya akon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tanay, aldawan. Matrapik ak tumanan. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Ala. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ka dito, yun. Awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ka manan. Takayat ka ama ka din na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rudan kang kuana. Si katikayat ko ka din na, Jenny. Ano pa lang arutiar aramidem. Sinaamon aja gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako ton. Timing laang, Jenny. Nam namaag day ha. Well, si katikayat ko ay altar. Si katikayat ko ka din na itaag na nayon. Nukasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, ko nang larod. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agpapapain samot jay anak ta. Pag ko naamat, Win ta idinaturog dito'y balay. Adda ka inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya? Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapuan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. No ko na mga agbababae. Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawaan takit DJ anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Kada kayo pailaang ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam. Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pelagawid ija balay. Pakikumkumustayon to dagiti ubing ha? Nalang arun ah. Basta ibat siyam ida iti allowance da. Takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalak kini Ana ti kwarta. Ah, Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Amangan no pagsugal na lang ti kwarta tatang. Nana, ha? Pagsugal na? Kaano pa'y ang nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sa mutin jay asawam anak ka. alakit din. Alaan yun ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakadakin ni Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay ngayakas jay anak yu, tatang. Napanak lay jay palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit ngay na mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga mintimadi nga raramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Kano ka na yun, may abagbagaan di anak may. Apay nga ron nakas jay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Ang payson sa mga tinabayagan nga atap ko. Adan babae dyan anak yo. Tinasayaat, awagam, tadamagam no sa dino te ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan anak yo. Anya?
Tiyan mo na, agbakasyonak. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan Sigurado amang riribok day jay. Sapay apera day jay babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito'y. Makitan to, Jenny. Ano ano, dito yung ti pagyanak itagdanayo. Oh, agyaman at tudong. Talaga gayam alav na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uy, nanang. Adda nagdamaga ki Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na? Sana pud no ang nagbakasyon ti anak yun, nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay. Dayta ti sumaruno at akwatak, nanang. Ha? Mapanlakit din ti atap ko. Adda siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak dayta. Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. Awan mo't namnamaag asa nga ilik itahani. Asino nga rodeta ngay? Ay, bayan, inaklangan kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ti asawak. Ha? Dodong! Oh my God, ito'y! Dodong! Apay, honey. Apay nga daka dito'y Ana. Hani tarupam! Anay ko. Ana, pangasim ha. Di ka agiskandalo dito'y. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na saya dito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kaste kanyak, Dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat no agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya? Wen manang! Aklonem kumatigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasan kayo nagkasar. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanao! Tasana si kati kasarsaritak! No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong. Supurtarak mo ida tatang. Jak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay a panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo't nga rod ay ayatanin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awalan! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatak ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpan. Awan makunayo kan kwa na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawitan ni Jebalay dananang kintatang ko. Ijain ti pagnadan ta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang naklay jay. Kan mo isa, awan karbangan na, tasan kami ang nagkalaysa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo ito nagtrabaho iti mall. Makabannog mo't nga minti sales lady. Agmal-malo man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tasyaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw bakay? Sika lang arudan tinaglutaw, sika pa'y ti agin naw itinanganan tayo. Anya nga ti kukuan di manugang mo? Ha? Diyan ba? Nakaidama rin ijay silid da. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka.
Kasla iso pa yung ti ilut-lutuan dito'y balay. Di pa tumulong iti trabaho. Uy, nga rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dudong? Inak-ikanit allowance na kita anak ko, Jenny. Anya? Asan? Iti anya agapupay lang ay kamiday ti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yeg mo ti kwartam. Ta ipaw it ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom, Dodong. Jenny, Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako ni ijay lugar mi. ay saan ha? Saan ka di aday tasinsin at ibagbagam, Jenny? O sige. Diya akong ikan iti kwarta dagit anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige. Taipawid ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay nga itakala nga gawid, Jenay. Kanururayak ti pawit makwarta ngam jak mauray. Di kalamasyan ni ti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnod da pangalaan may ti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon tagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay, ano alamidan, tanay. Marigatan kami ni Tiamam. Alamidan na 5. Ha? Katwanan Lukas ta. At dali mga anak mo, Jenny. Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa kan maikatlo, sabali mo ti amada. Kat dagiti mo't maikapat kan maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminen. Anya, kunak man no balasang ka. Kat balasa kang muta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya, Apay, maupay ka na ya. Di na kun kayat. Tanaamuamon nga adalima nga anak ko. ang kukwa. Saan ba't kidi? Naklatak lang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilaan ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasid ang amin, Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito Tapno maasikasok kida. Ubing da pa ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige. Ngam, saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigod adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad payad tsak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay ta 5 asyuman na. Iso timang biag amin kadagijay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot da ya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Enter samo nga minjay anak talakay. Kat madlaw may ngander disaya dyan ta. Paspasurot iyay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mang tadapulos dyan anak iti para kadagiti anak na. Ay, hawin nga rod Jay ke saan na apo tuto hindi supsuportaran nan. Kasanaw dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada.
Ibatik ka dananang ko Uray tad datay burido kakabsat mi ang katulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing iji pagadalan da, Dodong. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Inton bigat pelang ti suldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kunti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumulakin ka apaman ang makaawidak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan Awan karga di ref. Kan awan gayang bagas tayon. Inkan to dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumulod man pa iti bagasyo. Tasukat akton at kwarta. Na, apay. Naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw. Takasanaw, nagadumot ti pakpakan anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga kat anak mo't dagi Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kalakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngamjay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Ni, awan nagsasaur Di ko na yun. Jak makadlaw? Ay, di nakpadpadasan Isumatla jak mga abang. Tadag sasaor? Jenny! Ni, Dodong, abay nga da ka dito Isumutla nagbit amay busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid kuking ka. Ahap kwa, italaang mo, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagiti dandanon da kanyak. Ngampudno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti daddo mga ulas. Jak kay tadda ka ulas na. Naglawa mo ti ulas ta. Sigod mo't nga kang kaulis ta. Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga rod. Dodong, kano ngay nagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasar na. Idi dayta. Ngam saan itan? Manugal ka magayam. Kan marigatan ako namang biyag ka dagiti anak mo. Iso nga isublim itan ka dagiti dadakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rodan. Napatpatag dagiti anak ko ngamsi ka. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? O diwan, day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat kuken ka. Simbangpit kanon ni Ana. Ingka pasyaran Mga no adapay tsansa maurnos ti amin kada kayo. Mapakawan na kata ni Ana, nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo imbag dayta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana.
Si ka magayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasa at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart. Who is that? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino si foreigner dito o nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Ay, saanan. Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanakon.